Ahora vamos a vaya, Fran. Timu ya Rubirizi itubereza amasoko kugira abagisi bitu abakukunda bona bari kwena imuri tukutware chikope cyo twita finals za Ankole District Tournament tubinzire arara bo mu group area turazane nawe twareka ngo twatware chikope cy'intu cyitaga icya Third Edition Ankole District Tournament. Nje kabafuna Aligos zabahereza confidence babasa kusambanya munonga babaza kujya gukora isamo zishaka rumbwire zatu disorganizing amazuma nyiro kushebera ko abantu munonga amashemero no gukumbarra abwa extra korera izuba ishikaba hoga yaburi birizera bo mu finals za finals za Ankole amazuma gargo ni mporera je munonga abo kugira ngo timu ya Rubirizi ya ka finals za Ankole Cup Third Edition for the first time. Itweka timu Narongo, our hope is always alive and we must bring that trophy home.